Oh my goodness. No school ni headmaster gitu yang sama kan? Headmaster apa wai siapa nak saya tu? Ang report so jauh tahan tadi tunggu dokumen so nak aku dah tenang ni. I think next time we have to bring or उसने आये तो वो पहले ना बेटी Ayah, tunggu kali, engkau tanya next time itu tunggu kali. next time approve to it PS না তাও তো 6 তারিখ দিবে স্কুল খোলা নেই বলে 6 তারিখ এর বন্ধ 7 তারিখ এরপরে তো Thumsarai school omo Kanchanpur AS Damchara AS ni Thumsarai para high school Naidoma high school or headmaster bo phaya po or student bo grey or teacher rok bo phaya kintu school tak bo tong khoi so tini em education boro phaijak jongno local boro rok saka school nai thangde high school to chini ADC ni bisingo klaiya aipano ADC area o klaio mo chini administration o klaia pano chini moral responsibility tongo monotei jeng Awaisa motei kabangma school no visit klai camera bondi klai photograph trap ti sawoi jeng state government no sinai ebong human resource department jata taw education department ka central ministry sangaro bo janok nai jei babe rangsok payutre porao school ni bumungui কিন্তু স্কুল খাইকা অচল খিকলাই তো নো মসং রিপোর্ট নেই